SURE harungkat kejingkesan jong ke MECS, menta kesengi ke liok banwan I awareness program, halor kepang HIV, AIDS, sensitization program, hapok sorjawai Wazang Hills Meghalaya. Ya kejingilang lapan yait da ke kongsi selong, kabadai ke district resource person lingwaker, scheme Wazang Hills. Ha kini kesengi, liok ya kejingkran lengkot, na UOC jong ke Jawai Police Station na uba S Manor na uba W Lamre ubuwan na ke Office DTO bat na u President ke All Daintia Commercial Vehicle Association ba paila koridor lengkot uba elenong haba ajingkran halor kene kepang ulapen kenmau ba omday ban kensting ya kene ke jingpang HIV Henry de ban wan chikmat ban pates Khniang ba onla ban punduna ya ke jingpur uni virus Shu ulaong, ba omday ban iben ya kinongpang kibangat ha kani ka apot uni Khniang HIV. Henry day ban aiman siem yaki ha kiliang baro. Ha kani kesengi, layok ru ban tesnam yaki bebun kipat ba ha kajingi day bat kani kajingpang HIV. Yaki kentin ai kublay layok na ikong banisha lamar. Wato upendo jek nolki ni kejut hawar zar lepau. Tekatu sa seduci san senam citen monde san senam citen ne ba unusnam lolojan kuriu tanga hai perkadang ngata upendo jek tempuyi sawak katkam ki nomor koda dapat ai pihak Meghalaya kata dem kendi hajar lespa kende phau fraud tu em ni kejut HIV no nada em ki kata toto punne di ki kata le ne penduna ki upendo jek tempuyi na kalam puyo kita ke vaksin trek semua tahu em kami penduna cucu iki kita gili hijarlah dari dua teknagi tempat teknai wa umpen seperti di kiu nuk jut cekiwi kebibitan. Mo, lada em jikili pikiwan kawan siapa wan deh ini kadang em ini pun yang sampai bermuda. Lada pikiwan kawan jikili, siapa wan ini ne padang em ini umpen clear di lada empu yang siapa tu kita jikili siapa wan ini umpen tayi bentar pi.